Jottonono sarik sanja kaham tini 27 May 2021 ADBC. Salkadukma romai social media wo phaijagya kaham hamya kokbo sajagya. Siring kheno tongsino hoi tongmani. Thiaba tongai manliya. Obon bagai puilawo kok thaja thani sanani sekangno okra sakra rokno khulumung yaparo bayap saksalai rokno hambaite sibai yaparei. Saya sugya saja kangke nakar sanpiro. Kok nga haise usukango party IPF tini allied organization ni bisingo klaijak chatra সংগঠন atisa haikeba all Tripura indigenous student association IPF tini yakarei bobagrano logirenani thangka obno ruksawi social media WhatsApp Facebook Twitter Instagram logo kabama controversy te troll cholilai tongo oje atisa yakarei thangnai rokno Obnoruk sawoi IPF tini bibino divisioni bibino leader rok kabama kok hamia selai tonglayo. Agaro satai klayo ani ke sungmung mutonglai saklai mung mutonglai do. Je jara kubu-kubuino dofna hamjaknai dofni leadership ngino tongo hangkai. Pulia wansubiche nanya namani. O ati sarok tangei tini IPF tino yakarei bubagrani logi thang. Omo puilawo wansuktai. Tamni bagi thangka Seri sukurubui naitai. Piaba tini obno seri sukurubui nayak uino controversy troll khlailai tongka o thangnai rokno. Belai no khaw dukhunango tei o je troll khainai rok je controversy nglai tongnai rok borokni bodla ango kisa lasiu. Borok lasia phana ang ma lasiu. Tamni bagai hingkai tini ke tamni bagai artisarok bubagrano logirenani thangmani jarawo tamni bagai artisano muitumankha tamni bagai artisano hamjakha Tamni bagi artisan bagi khasaka belaino wanao. Hangkai orang satai klayo ba ang sanani nayo social media WhatsApp rogobo. Artisa asaimani sal 5 tarik Mei 2012. Hanainai social media wo artisa asaimani salni picture no upload khlayoi. Kabama koksil sajak sejak nogo. Artisa puila asaipuru pitor tode tong krei. Hangka bobahaka artisa no dissolve khaimanka. Okok salayo. Hangkai oborok nono angtabuk sanai o jarawa ati sawo pitor songkrei angni jibo krei. Hangkai satangke haise je social media wo atisa asaimani salo je borokno tuyinai atisa asayo o bororok tabu ati sawo toda tongkho. Obobo sungmung nokoro o bororok ati sawo tabu tode tongkho. Krei hingke tangai krei khaborok ati sawo obunibo answer maro hnai norok o borok biang thangmai ki atisani hege norok sasugoi meka ang example ri saisinai nong no 2019 ni pogoi tongkha 15 tarik dangkha na 16 tarik dangkha abang kisa confuse nangai tongkha tarik 2019 ni August mas ni 15 16 tarik haima tongo abo phiaba ani thani o toitho phailo tongano angabo tini social media wo kokno saimalia to phano 10 tarik ni kesarbai August ni 10 tarik ni kesar bai 23 tarik ni kesar ni bisingo jeba kaisyangnai karon keseng 2019 ni 23 August ni sekang atisa division khawo Bisramgonja angni jino khawo hangkai tabuk je atisa ni bagai kaham kok sai tongnai rok borok no nang sanai ba borok no nang subu sungnai je somoy ang Bisramgonja division atisa khai rupro IPF tini Central Executive Committee ni members rok IPF tini MCC Committee ni members rok bahake ba borok central ni leader khabang saimia ang o 2019 Bisramgonja division 23 August ni sekang atisa division khawo Ranjit Molsomni nogo ofru jokhone sing division khawinai social media sing viral khai rekhang keno tamung laikha IPF tini bisingo phailaikia Bisram Deborma ketal party khawin nong hoka habo IPF tini MCC member mungsaliang Pramod Nagar phaisingni sasai tongsaka abo Pramod Nagar community hall nogo sungno kariborok meeting through okok sawo ani bagai kok hamia kebaman saka Bisram Deborma atisa division form khaimase party ketal asai rikha hinai salai tonglaikha aga o atisa tamo borok sisi sia jarawo yangka IPF tini
सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी नि मेंबर्स रक एमसीसी नि मेंबर रक बेलाय लासिम सिंसा ओलो हंका हाइते ताम लाइखा ताबो कक कबामा नखर जागो आं हुनो आति सारक आईपीएफ तिने याकरै ताबो बुबाग्रानो लगेरेना थांमाने अम बेलायनो काहामंखा तामनि बागै हिंकाय तामनि बागै थांका आंरो ताबो स्राय के सावै खनारि सिनाय आनि अ मेसेज न जे मानै तंनाय र सारा त्रिपुरानि जत पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स रक खोनाबायथों नरक जा मानसाक शेयर खायने निंथों आं नंनि थाने अनुरोध खालायो नंनो खलमं याफारो आनि अ मेसेज न शेयर खायनानि बागै गर सानानि क्लाइमाखौ महायसे आं स्राय के सायसिनाय सारा त्रिपुरा राज्य पार्टी आईपीएफ नि 34 टा डिविजन दङो हायकाबा 34 डिविजन दङो खाजाक अलरेडी बनी लगी एलाइड ऑर्गेनाइजेशन हायकाबा ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन जे तंगनाय रक रमनि ता इयड आईपीएफ टी आईडब्ल्यूएफ टी फानक्राक बदल तेबु जे तंगनाय रक आतिसानो कारे बरकनि बो आईपीएफ टी नि सारा त्रिपुरा राज्य 34 डिविजन खाजाक मानि जागावो इयड आईपीएफ टी निबो आसनो डिविजन खाजाक आईडब्ल्यूएफ टी निबो आसकनो तंगो फानक्राक बदल निबो आसनो खाजाक तंगो टीएनए निबो आसकनो खाजाक तंगो टीयूकेएस निबो आसकनो खाजाक तंगो हंकाय तिनि तामनि बागै आतिसानि के 2020 खामा सहस बेबागै 21 ता हनै पितरबो साख्लायखा बिनि प्रेस मीट नुगो तान बागै 21 तांना नांगौ मकासे सोंमं जे जागावो इयड आईपीएफ तिनि डिविजन 34 डिविजन खाजाक नंगो आतिसानि के तामनि बागै 21 ता तामनि बागै 21 ता अरबो रीजन दंगो तामनि रीजन डिविजन काहाम आईपीएफ नि जेता स्ट्रंग जागा रमनि ताकार जला जम्पुई जला डिविजन पेक्वार जला जम्ने जयनगर डिविजन सिमना डिविजन अम हाइरगो तिनिसिक जरा आतिसानि डिविजन खाइमेयाखौ पेक्वार जला जम्ने जयनगर डिविजन 7 बार कल खाइका 7 बार मीटिंग नारक जाखा डिविजन खानानि बागै तिनि डिविजन खानानि मीटिंग रिंगो साजा सकान कैंसल मा खायो अब हाइकेमां 3 बছর लाइथांखा खाना नायमां नायमिया 7 बार मीटिंग कल लखा तानि बागै डिविजन खाइमेया हंकाय इयड आईपीएफ तिरक फाइ केबें फायो पेरेंट्स पार्टी आईपीएफ तिरक फाइ केबें फायो डिविजन ता खाजाकथों कोनो कारण फुनुमे डिविजन खायाखलाय तिनिसि जरा खाजाक यारो अगर तिनी जे अब हाइ बरर तिनी आतिसाना आसके हामजागै दङ हंकाय तामनि बागै पेक्वार जला जन्म जयनगर डिविजन ताम बागै आतिसा करिखा तामनि बागै ताकार जला जम्पुई जला आतिसा करिखा डिविजन मिर्जा काथालिया राजापुर हाय आतिसानि डिविजन करै कोन रकम खावै रेखा बोमुंसिमी 4-5 जना बिस्रामगन्ज डिविजन 2019 आं डिविजन खाइरो फ्रो 300 जनानि हाय साका मेंबार्स दंगो 2021 बोसोरनि फाइकिया आतिसानि संकाव जागावो बेबागै 4 जनासो तंसियो डिविजन कमिटिओ खरकसा सेंट्रल कमिटिओ खरकथाम खरक बुरिसि तंसियो बिस्रामगन्ज डिविजन आतिसार ते बाकी बियां थांबायकिया आतिसानि कोनो सामुंसे ख्लाइमेयाका अ आतिसारनो नासिगै तंनाय ताबुकनि बरर गासो असिकितया निनर सामुं ताना थांतानि से पेरेंट्स पार्टी बाय केबें जागो इयड आईपीएफ टी बाय केबें जागो इयड आईपीएफ टी बाय नासले जागो बोनानि हंजागो टकनानि हंजागो बातिसाव तंना आतिसा डिविजन खानापुर हंकाय इयड आईपीएफ टी आतिसानो केबेंगै मानो आईपीएफ टी आतिसानो केबेंगै मानो आईपीएफ टी नि छात्र संगठन आतिसानो सबाय बीजेपी नि छात्र संगठन दङ टीएसए टी आतिसानो सबाय टीएसए खामानोखौ नों केबेंगै माया आतिसानो सबायने टीएसएफ खामानोखौ नों सबाय माया आतिसानो सबायने टीएसईओ खामानोखौ नों सबाय माया आतिसानो सबायने एसएफआई खामानोखौ नों सबाय माया आतिसानो सबायने एनएसईओआई खामानोखौ नों कासוי मानिया हा वासुगै नायनाबा अबा हाकेनो
3천이 사가 비스랑 먼저 하이 디비션어 아티선이 성과 동원이 배박이 짜리잖아 동시오 어버 사브니 가로네 딱 아티사럭 IPF는 야카리냐이 부바그라노 로기르나 탕만케 버럭다부 kaham salai phekya belai lasme singsa bisram modo division ko bama facebook upload khlaijak nogo facebook post khlaijak nogo comment khlaijak nogo lasia go yanai taw ke buroni ati sano hamjana rengkha je somoy ati sano ati ja khabga ati sano nai semaya kono kaise bisram modo division meeting rekhangka ati sa khobro maya central meeting rekhangka ati sa khobro maya harassment khlaijago kono ubujagya boni logi tongna hanga taw ke talmi bage asek आर्टिसानो गुरुत्व लाइखा आर्टिसानो डिजल खाइमानि साजे ग्यां लाइखवा बाहाके डिजल खाइमान सिदान्त सारा थाङै नैदि सङै नैदि खर बुसुगि एमएलए रक खुक बाइथंनो साका डिजल खाइने नङ आर्टिसानो कुनु सामुं करै आर्टिसानो कुनु मुभमेन्ट खाइमिया आर्टिसानो मुभमेन्ट खाइने थांगुरके केबेङि दङ यांके सालाइ दङयो बुतेर मुखे राम नाम माहाय आर्टिसानो मुभमेन्ट खाइने थाङाके केबें लायो हाके बोलो तांगे मुभमेन्ट खाइमि आतिसारं कुनु सामुंख्रै पलिसि आसक ता थांलाइसिदि आतिसारं ताम खाइका कबुकबुइनो आतिसानो आईपीएफ तिरो हामजागैनो तंगो हंकाय थांनाय विधानसभा निर्वाचन आतिसानो सिद्र खामु थांनाय लाइथने एडिसन निर्वाचन आतिसानो सिद्र खामु रदा रखानरक आतिसा कुनु दिनो आईपीएफ नि छात्र संगठन कसकलाइलिया हायङि तंहा ताम खाइनरगाबो ताम रखानरक आतिसानो आतिसा निनिसे बुसाबले मुंसार दारखा आतिसा नखरि थांमा काय नों ताव दखनांखा आतिसा र याथे कलाइने सानका आतिसाव गोबामा बयस अबारनि तंखा पेरेंट्स पार्टी फन तुइसिदि नै आबो बुतलांना सया पेरेंट्स पार्टी अब आतिसा रक जागा माया आतिसाव तंखांके बा हेरेसमेन्ट खाइजागो अ बरक बियां तंनाय नन नासिगि तंनाय निनि नाइसा जग्याबले केब बनि नाइसा जग्या belai wana ma singsa lasme singsa kok pekor jolo jom joinyago division khnakwa atisa division khana thangpuru kai leadership bangphu সংগঠন bang thangka party nos tongphu omtirok nise obo khlaya kharina niriya jompui jolo kharina riya simnawo division thik no khajak bebagi khoroksas tongsi omanai sukanto simi haka tabu atisano tewase katalke tisapinai tisadi apok tikrei तामु खेबा तै वैसा साबनि कपालो जे ताउ आर्टिसा रक जे बुबाग्रानि लगी थांनाय रकनि कपालो फेरान ककजाक माहाय साबजानि ककजाक गुनो आर्टिसा डिभिजन से खानानि रिया नों बबुकुं कसाक नों आर्टिसानो कुसुगति सैमानाय फैया तंखांखौ नुगानो साबा आर्टिसानो तिसा नायगोन ना नुकना याबो बर रक उंक्लगो सिमि कक सालायना मानो खायरग्राला आर्टिसा साबो खानाय खाग्रादि सहजुगिता से रनाय क्रै आतिसानि मेम्बर से बारे रिमान लिया बेबं केबें लाइ तंगो हा और ताबु खाय बुबाग्रानो लगिरना थांमाखाय साजाक लाया जे बुबाग्रानो लगिरना रक थांका आतिसारक रैथों काहाम कक आंले बिरोधिता खलाया तिप्रालेनो आं बिरोधिता खाया ग्रेटा तिप्रालेनो आं बिरोधिता खाया मोथांजांना सनांगौ एनजि सानि बिसिंथिफान मोथांजाकथों मेबर सानि बिसिंथिफान मोथांजाकथों बुबाग्रानि बिसिंथिफान मोथांजाकना सनांगौ तिप्रा दफा यकना सनांगौ अबसे कक आं केबनो बिरोधिता खायमाने कक यातांखे कुबै ककना आं तिनि स्राय आं साइमा खनायरेका हायचे उत्तानि बागै आति सारक तांगै आईपीएफ तिनो याकारै बुबाग्रानि लगी थांका अबनि रिजनस आं साक्लाइरो कोनो डिभिसन पानो आति साबे यड आईपीएफ ति कथा लाइलिया तामबा अंका साइमिया जागा आति सारनो बाहायका अपमान रे और निनर अपमान मानै तंगै जे आति सारके नंबाय तंनाय र नन स्लागै तंना